channel ka lo lom le chawa chum ka video a chuanin Hmaiduk ka enkawl dan karon tar lang le dona kamai hi ka video masa a po array le to kum zange liam to kasla Hmaiduk enkawl hianin ka bai ve cha chara Hmaiduk ne ma chi kanya ka fapa ka ne kum khat na vel chang han kamai hi duk chau chana atira chan halai han chete inania chan mase helaya mi kha ka video masa ka soyang khanin clears vitamin C khan ke enkawl re vekam masengin Hmaiduk nei ma chi chu thil haute kan nekle thei kan hanin thada sak po in aron omle zung thina chu ban chanin I Hmaiduk nei chi hi chu I kanin thada thiang lawa I chu tyang chu kani a I chu ta kemaina I kemani shimshim kan family he I kanute ka ute po Hmaiduk ma chi kanya kan ma he duk video fura kemaina kalau experience he tan kan han in kalau in enkawl na ani Hmaiduk ka changa ka in enkawl chhauna a ka experience a chukaron share ve du chewa chan chu vitam tak Hmaiduk ba pui kan oma Hmaiduk hian mel hi ati chedu ka ta I mel te hi ati hluya hei mel te hi ati lang upa ma ma ke ma han ka du lo to pa chuban chanin tunchuma I ke mai na sa ka cha ka ti le ka Hmaiduk ke enkawl dan le hei tuna te han Hmaiduk hi kem he chu tla chete he aron chemical vitamin C ke enkawl re zo vek nu khanin ka mai kha a kum hi khat kha chu a duk to lo ni ma sengin kumaron re ya aron umle tana chuta ke enkawl chhunzawm dan ha karon sei le du ni chuta ke experience ha chuanin face wash hi mai phin hi apoi mo bel ka ta Korean ho hi skincare hanin an lo sang hi ka ta kan han chut le ta an skincare product te kan han man te hianin enge skincare product sang kalo mang ve to a Indian po ni se a western ang po in hemi lar ve tak asilo dar te ka mang ve to a bur khat ba ka hemi burlian hemi tun kron te mu ba ka hana burlian jok ha ka mang zo ve ka ala ka Hmaiduk hi at chuang la ba chu changin heng te po hi ka manga te khan te sang hi vitamin C serum hi cosrx te tang ang karon ti lang hau zong hi ka mang ve nual to chu tang a chuanin atlat tak thei chuang la wani chuan hemi karon ti lang te hi hemi a po hianin an leina feedback ena khan me chepa khathianin noi chuang man hemi hi kalaya ma se ka mai ru do ki are chuang la wan ta khatang khanin hetang ang vitamin C serum kan te ang hai anon fak zong he awak lo na chin omta ni chu ma se awak dan karon se du ne chuta awak thauta ma segin khami kan lo man khanin kan mai kha engtin tin kong amazon khan kan lo ti duk lepal theita ni I kan shat lo awang khanin chuta kem aina ka sei karon sei tum zo tak chu ka experience ka ti tun nai te tun kuma improve chu ka mai ka skincare ka thakta chu jing ka thosim hianin mai hi face wash nin ka phi to ngai lo ni ama khan Korean skincare 10 step kha mumal lo de ha tu na phechon ka delete de ya ka voice che kha a breakness wang khan ka delete ka khata karon tia khanin an first step pa khan jinga khan morning skincare khan jinga khan tui chawani ta tui chawa I phi hanin tun ma khachon ka shethiam lo chinta ma se tun tun kum nge ni kum top chang to lo ka start na kha achang khan ka mai hi face wash shim han jinga mai ka phi to lawa tui vot khan tan nge hetang lai mit ek bal te mom te kha te fai to puchan ka tle top ta chumi zo chuanin skincare ka kar hal chinani chumi chuan min pui ya face wash hi sang om ta chuan ka soile du pakha chu face wash kan manager he zana po ni se tuna ka face wash man he kanon la lo kanga tuna ka face wash man hi chi ni ka mangta ni hei hi bioderma ni ta hei hi sensitive ta na nya chuan maya duk chuanin thil reng kha product re kha sensitive ta na ti hauzel kha thangula I tunma ka lo mang char hemi hi foaming face wash mai na me ka mai hi atir ka man kum ngoro hemi hi but tube thum vel tel chu ka mang zawang chi sang ka manga facial part te pok mi te pok mang Innisfree te pok ka manga
facial ba mi phika tu voi ni nge voi thum ka lein atwan ini strip ka phang zo thaga ni ma se kal kum alo upazela khang kha alo work lo ka maya eina emme ni khatyang hau khanin chu khami ka man re atang khan ka mai du khami vitamin C serum te polo mang mai la khami kha khan alo ele zel bikin zinga le zan mai phinan ka lo man chan chu hemi hen ka thak ta hi ataw lova chi size om ta hi te zo ka nya asai step po hi ka mangre mema chan hi nipuya tunanga thyan ka mai mum dem ka shat hanin ka mangta ma sengin kumno pangin ni kumsom ni velbor ni tuanin hengti hanin mai kha ati mom jok thai tu ba kan kumma zir han kan skin care han thak zel te hi apoi mo zia ka chetang boka chu ton hi keima tan chon work ani chuanin hei aya la chale ka ti chu bikin hi nipuya tunang khuluman ka mang chhau chana hei ka mang nem tol to ka burlian ka manga buite po ka manga hi la nei hei ka lei thara hei ka mang velen wal to hi a size te zo ka ni ta a price kalanja ka a price hi nya hi mai phi fai thawa mai kan mai mom enge kai mani a moisturizer khami angkha ati chelo boka hi skin barrier ta na chae me ni hemi te pani skin barrier ti chelo mai kan phi han chuban chuanin mai kan phi hianin kan skin barrier hi kan lo ti chemi kan vun mo tang mom min petuang kha kan lo phi thei ve kan lo phi na sa tuk te hian cleansing oil kan lo ti a tang face wash na sa ta kan lo phi le phe kha chuanin kan mai kha kan lo phi ro phi sensitive effect thei ni kan lo phi chevek thaya chuban chuanin ke mai na experience ha chuanin ang foaming face wash na zong hei te mayang na zong han tila trong kam mo lo chuni lawanga hete ang ka mai na angai tur face wash ka thang thiam ta he makeup ne ka man chang hian a improve me manim ka mai duk he ka mai thi pang chi kha kan mai ron duk don na kan feel chon halai te he alo sa alo thip chin ta ni chuwan chuanin he ka mai phinan chuan ka mangta hi tlema ka duanga file dewa ka mai te tlemin ka chara te abol dewa tunang seasona ti hian mo ka sha chuan hi hian ka thak ta chuan heng hi zana ka manga zina chuan tui hlang to pin ka phi ta ni tui hlang to pin ka phi a thil dang face wash ang ha ka tel tula chuan na sat takin ka mai kha alo inge hemi ka vun ka skin barrier kha ka lo phi chhiat ka lo ti chhiatin kha aveng emema chuan ka mai ro te po azia pha emema chu ke mai na ke experience changa ka mai du ke enkawl na min pui to na he ta hanin chete lo oma ma sengin lang bak lo en chang lo chuan ta han na subak lo en bak ton lai phei chu changa ka ti chang chuan azia emema chuan chu ta chuan poi mo le chu toner kan han okay mai kan phi zo khan ka shu fai zo poi mo le chu toner ani toner cha hi apoi mo to na ka toner man chu hi anya toner man ni ta hi anua 77 plus anya hi han ka mai hydrate cha ni mai ka phi zo khanin o tang han jing ka ra ka ta china voi khat ka ti phota chu mi zo ka mai kha ai hi bral de hle ka sha tu voi thum thleng ti khan tang hanin ka maya khanin toner hi ka ti chini toner hianin min help emema echen chu I kan vun te alo pa chhauzel chuanin te ang kan vun chung a layer kha kan zu hydrate na sakha ngai chin ta ni chu chuanin hemi han na sataken min puita chuanin chumi zo chuanin hi kalai tharnya kala mang tamlo ma se effective ra win ka sha cha ka tel duk hi concentrated toner ani ta ni chu hi hanin tuna in mang han kap maya khami toner ka te lo khan tan ka bel chin ta zan lama ka te ta pu ton hi chu video na to ni van karon te lang me mayam mudona cheu ka ta zinga chuan hemi toner zo khan serum kal thang ha chin ta ni chuan hi
effective ka tia vitamin C serum how ai bo khan acha ka ti jok ma vitamin C serum po kha achal tu khom ma sengin alo mang ve cheu to ma se ka duang khanin fake chaklo hei alo stubborn to ni lo rei ve to ni tumo kan mai duk ta kha alo fake chaklo to wan chan hei ka mang ta acha ka te me ma tu na ka te ang khan ka ma ya khanin rei tak chang ai lawa 2 to 3 minutes 5 minutes te po ka han cha chhin ne chu chanin helaya kan mai duk kha te ja boka chuan hemi zoi hanin serum poi mo ma serum tuna hemi karon tel phi kala na ya hei hi ka te tel boka ma semi ka nei ka man zo chuan ka label to ka ring lawa chan chu hemi ya khanin vitamin C kha te la wangin tel bel ka tum to lawa chuan chumi zo chuan chumi hemi ka ti ma kha chuan vitamin C serum ka man chin hau chau kha ka mang thina ma se ka duangin a fake chak lo ka ta chuwang chuan hei hi kan han thlang ta vitamin C serum chu ka label to shilewang ka chol lok hrianga chuan hemi ka ti zo hanin apoi mo le em chu hydrate kan vun hi alo upat zel chuan kan vun hydrate tha the poi mo ma chu ta chuan tun la ya ka du em chu hei tori den ani ta hemi serum hi ka du na chan chu a hydrate cha ama hianin a ingredients ho hi mai moisturize kha apoi mo chung lampang pon lampang chaw ni lawa chung lama hydrate kha apoi mo hei hianin min ne ma hemi serum hianin chu I toner zo khan ka mangta heng hote hianin ka mai duk khan satakin min puya tuna pu han hei ka enchin na zana te hianin hei affect tak hei ke ma hi ka hlim kan mai duk te sum tam tak kan han invest enkawl nan alo work a hei an han fake hi chuan a hlim omani chu I ke mai na ka experience atanga vitamin C chi sang te khatanga te ai chuanin tui to pa hei kan skin barrier ti chat lo kha poi mo ma a bikin skin barrier nei chau hei khatang anga mai du la nei lo tan chuan in skin barrier hatte chemya lawula chan mai du nei tu hetam takin a veng don chawa tu tang tu chuan som thumin lo ching chau chan ani chuan jing lampang mai phi kha skip pula tui top khan ti ula chuan hetang kherin nei lo pon in mai la duk lo phai chuan la man po langai chang lo ta toner kha chatak nim toner cha kha mang ula hetang toner te he cha Korean skincare hi tang han ka du ma hei toner sang kala hmu be to tuna chuan hei ka number 1 ania a size si alia na chu 50 ml ania rei tak mang to ti khan voi thum kha ka moisturize ang ani chu chunga nga aluta ka shunga lo ni ka mai hema shuk he ka du lo ni chuan chumi zo chuan serum in ka kala moisturizer and sunscreen in ka ta chu tuna ka mai du na sata ka min pui tu le sa to pu hei han elula tire tu anya ke ma hi ka nge tan sum tam tak kan han invesa ka tumen ka sum le ang ta skincare le nan kan manga chuta ka maya an han wa ki chon ka hlim ma te to ke mai na ke experience ka skin barrier ka ven dan le ka skin barrier ka lo ti chat to ti che chhunzawm zel lawa ke enkawl chhau dan le ka Hmaiduk alo chat chhau le dan kha karon share du chawa lo mamote inom ve ta khan ti kha karon tar lang ani